May gumpisa ng payout ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para king mumunang batch daring miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODA king Mabalacat City ngayong Miyerkules, April 8. Penimunanen ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kaya duwangan ng Mabalacat City LGU ing pamamye cash relief assistance nung nuka rin tinanggap lang siya 5,000 pesos renga chuken 2,000 at TODA members king syudad. Agpang kareng opisyal meging sistematiko at organisado ing gewang payout. Pepayabot niya magpasalamat ni Mayor Gel Aquino kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. king balaw sa pamagpatupad kareng programang susuporta king transport sector. Agpang kang Mayor Aquino maragulyang sao pingaman ng programa para kareng benepisyaryo lakwas na kareng mamasada balaw sa apektado ing kabiyayan uli ning mata sa presyo ning gasolina. Pasalamatan nala naman ng alkalde ni Governor Lilia Nanay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda king balaw sa suporta ng Pampanga Capitol. Samantala, inanunsyo ng alkalde na magsadyayang karagdagang assistance ng Mabalacat City LGU para karing miyembro ng TODA kareng tutuking Aldo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga Balitang Tutuking Balen, susuyo.